Super, sad je on ljubičast. Ha, dobro, ljubičast, danas sam očito u tim bojama. Znači, totalno je ono, muzej iluzija. Ništa mi nije jasno. Kud gledam? Strugači jezika. Ako se niste do sada s tim susreli, ovo će biti kratki info video. Za pranje jezika mrvicu anatomije vam moram ispričati. Znači, jezik funkcionira tako da po sebi ima one svoje neke papile, kao neka brdašca ih zamislite, s kojih svrha se otpuštaju mrtve stanice stalno i nove žive dolaze odozdola. I to tak se ljušti, kao i sve drugo. S obzirom da su to takve hrpice, te stanice mogu izgledati na kraju kao neka las, kao kosa. Naravno da to nije, naravno da vam ne raste kosa iz jezika, ali vizualno vlaknasto može tako izgledati. Kada smo zdravi, sretni ljudi koji dobro, normalno koriste svoja usta i organizam štima, onda i jezik tako izgleda. I te stanice se ljušte žvakanjem, gutanjem, pričanjem. One se uredno ljušte, gutate ih većinom i sve pet. Ako smanjeno koristite svoj jezik ili imate neki od drugih zdravstvenih problema, ili ste pušač, ili imate problem sa količinom sline u ustima, ili nažalost puno razloga, da ne idem sad u sve, onda se to ne ljušti dovoljno. I jezik može izgledati obložen, bijelkast ili čak i do tog izgleda vlasastog jezika. To nije bolest. To je vlasasto? časna riječ. Kako je to? Šta je? To je taj izgled. Znači dobiješ kao nešto po jeziku dubljasto. Što u početku samo izgleda bijelo, kod pušača onako malo i smeđe. Samo se radi o tome da se mrtvi sloj nije skinuo s jezika. Ako se bacite na strugače i krenete strugati, u dobroj namjeri lako možete pretjerati, jer dok vi dođete do one lijepe neke roze boje koju želite vidjeti, lako moguće da ste ogulili previše. Onda će život tkivo odreagirati da to nadoknadi. Onda će još više stanica početi lagati, pa ćete biti u začaranom krugu. Što vi više stružite, jezik se više oblaže. Znači, tu treba biti oprezan da ne pretjerate. Koliko je to, ja zaista sad ne mogu svima reći jednu formulu, ali blago skinuti da promijenite izgled jezika je ok. Onda ga pustite, pa da vidite kojim tempom se obnavlja, pa opet malo sastrugati. To je jedna priča. Čekaj, jel bi pravilo bilo, ako vidim bijelu naslagu na jeziku, trebao bi ju sastrugati? Ne prvi čas. Ako vidim bijelu... Dobro, nažalost, bijelih promjena može biti zaista i patoloških na jeziku. Ok, pro tip. Ako primjećujete bilo šta na svom jeziku što ne izgleda normalno, javite se doktoru. Može biti nešto gadno. Javite se stomatologu ili specijalistu oralnih bolesti i svakako odite na pregled. Znači to obavezno. Ako promjena ne prolazi. I ako je nekako lokalizirana negdje, na jednom dijelu. A ako je to generalno presvučeni jezik, možete početi prvo sa čišćenjem jezika. No, prije nego se primite komada plastike, razmislite da li nešto u vašem životu na to utječe. Živite li zdravo? Pijete li dovoljno tekućine? Žvačete li dovoljno hranu koju jedete? Ako ne žvačete, ako niste možda baš zube sanirali, onda se time trebate pozabaviti. Znači, funkcija jezika je jako bitna. Dovoljno tekućine, dovoljno žvakanja. Dovoljno sline. Znači, pazite i na to ako su usta suha. Tekar, kad smo te kriterije zadovoljili, a jezik je dalje obložen, pa onda idemo vidjeti, dobro, možda zaista je pojačana ta proizvodnja stanica, pa ga trebamo malo ostrugati. I onda se možete pomoći sa strugačem. Što se tiče samih bakterija i čišćenja bakterija sa jezika, naravno da skidanjem cijelog mrtvog sloja stanica uklanjate i puno biofilme, puno bakterija. No, opet kažem, normalnom funkcijom ćete to napraviti. Ovo je samo mala pomoć. Ovo nije liječenje nekih bolesti, uklanjanje nekih gomila bakterija. Mislim, ja to ne koristim i imam zdrav jezik. Znači, nije nas majka priroda zamislila da se rađamo sa strugačem jezika u ustima, u rukama koje nam treba. Dakle, ovak. Nemam zadah, da. Ne vidim nikakve naslage, da. Ništa me ne muči. Da, ne treba. Zadah je sa zuba. Aha. Zadah je sa zuba. Nije s jezika. Evo, vrlo rijetko da će na jeziku biti problem. Zašto ipak bolje koristiti, ako želite čistiti jezik, ipak bolje ovo nego četkica. Četkica ima vlakna.
sve ćete si te mrtve stanice i bakterije fakat ugurat u ta vlakna i onak malo fuj, iskreno. Tako da nemojte baš sa četkicom, zato postoji jednostavan komad plastike koji možete oprati. Aha, znači ti preporučaš ne četkat jezik četkicom za zube. Znaš ono, pa ne bi si ni po glavi trljao četkicom. Opet ponavljam, umjerenost u svemu. Bok ljudi!